کمیسیون یا برهوک و هلبژارتنه الدیده بین انجام داد. هلبژارتنên pêşwextên Iraqê nahêne paşêxistin û dildemê xwe dest nîşankirî li dehê dehêne encam dan. Ev vegotinên rêveberê nivîsînga dihuk ya Komîsyona Bilind a Helbijartinan e. Navbirî bû dezgehên ragihandinê got, me hemû berheviyên xwe kirîne ji vekirina xulên rahênanê bû karmendên komîsyonê û taqîkirina amîrên dengdanê. û di hewl dayîn ev şaşiyên helbijartinên 2018 da rûdayîn dubare nebin. جمارك وإجار زور فرمانبرد ما مشارك دخول راهنانه دا والهولير تينا بريفابرن اف راهنانه ادجريداينه اجراءات دنگدانا تایبت و هروسا یا گشتی به گشتی هر باش اوه راستی کار کمیسیون طرف جاره خول راهنانه زیتر هاتینه دست بگیرن و هم دی محاوله که این اف خلطین سال 2018 دا دوار هلبجارتنا دا تایبت بابت نازه حاده هبون ادوان هلبجارتنا دا نبود. دیسان دیار بول هفتیا چویجی ما تستک بو آمیریت دینک کائنات هلبجارتنا دا تاقی کرد. السنور پارێزگا dihûkê nêzîkî 778,000 kesan mafê dengdana giştî heye. Her wasa 51,000 kesan jî mafê dengdana taybet heye, edgel 70,000 awareyan. 33 kesan jî xwe kandîd kiriye ku du ji wan xwe vekeşaye. دنگدانا گشتی نزدیک 778,000 مافی هی بو دنگی بدن بو دنگدانا گشتی بو دنگدانا تایبت 51,000 دنگ درا مافی هی دیسان اف آوارن السنور پارێزگا دهو که نزدیک 70,000 آوارا ده هبن بو دنگی خول پارێزگا دهو که بدن ما 215 سجنی جیت هنگ او جی دنگی خودیسان الفریدن جمارا ام بیجین بنگه دنگدانا عام الپارێزگا دو که سرهزی وازنا 264 دیسان جمارا بنگه دنگدانا تایبت 28 جمارا بنگه دنگدانا آوارا ناف کمپا دول در به کمپا سهوئه کن سهوسه کاندید مهبون دو خو ام بشین سحب کری سهوئه کاندید نکه مهتین سوی پارێزگا دو که سر هر سه وازن Etnihada nêzîkî 100,000 kartên bayometrî gihiştîne ofîsa dihûkê û komisyon dixwazî dengder seredana bingehên tomarkirinê bikin ji bo wergirtina kartên xwe. û hana hemû hevwelatiyan jî ded bû beşdarîkirinê helbijartinên pêşwextên civata nînerên Iraqê da. Amed Birîfkanî, Kanala Esmaniyê Peyam, Duhok.